uspon Bosne i postanak Hercegovine. Bosna je vrhunac moći i teritorijalnog širenja dostigla za vrijeme vladavine Tvrtka I. Kotromanića od 1353. do 1391. godine. Ovaj bosanski ban je u savezu sa knezom Lazarom porazio župana Nikolu Altomanovića i proširio svoju državu na istoku na teritorije koje su nekada bile u sastavu Srpskog carstva. Pozivajući se na srodstvo sa Nemanjićima, krunisao za kralja Srba i Bosne. Krunisanje dvostrukom krunom obavljeno je u manastiru Mileševa 1377. godine. Koristeći se neredima u Ugarskoj, Tvrtko je Bosansku kraljevinu na zapadu proširio na dijelove Dalmacije i Hrvatske. Poslije Tvrtkove smrti, kraljevska vlast u Bosni počinje slabiti, a jačaju oblasni gospodari. Najmoćnije su postale porodice Hrvatinići, Pavlovići i Kosače. Oni su međusobno podijelili Bosansku kraljevinu. Kraljevska vlast se osjećala jedino u središnjim dijelovima države. Ovako podijeljena Bosna nalazila se između dvije jake sile, Ugarske i Turske. Turci su koristili naslugu bosanskih velikaša i sve više se miješali u unutrašnje sukobe. Južnim dijelom Bosne su upravljale Kosače. Ova oblast se u vrijeme Stefana Vukčića Kosače izdvojila iz Bosanske kraljevine. Stefan je 1448. godine uzeo titulu Herceg od Svetoga Save, u namjeri da se poveže sa kultom Nemanjića i pokaže svoju nezavisnost u odnosu na kralja Bosne. Cijela oblast kojom je on upravljao po ovoj tituli se naziva Hercegovina.